Tini pengasihi phone khulong mani YouTube pengasihi khulong macam YT studio ni mana earning ko macam ada nunggu yang thang angka angkai hintong YouTube lo dah nunggu kai dikha nih ko an channel buat demonetize jangan thang jiwa langsung orang ni earning je nunggu tu mani earning jatuh kumai pe beka angkai SMS file tu mana baru not baru ni nomor ke file angka bakso ka one sus tu mai kena an channel demonetize orang thang orang earning rupiah kumai cuma kena demonetize ni ama jadi YouTube noh channel mai ke file mana kono earning nunggu ya tan ke taruh nasi ngapai pasta ni tamo pasta di kan declare ka lebih ni satunya ham tanah ikan bunyi baru tu siapa pajak tu ni loading tu net kia sulu tu ya tahu rumah ya kun kaya nanya baru ready dia video mereka no I have same question ni baru maya kalau nanti coba sih konten bising orang baru komplit kiri naik ya tesa kiful kan ya apa kuno ya ini nih sih kang nih income tuh marah YouTube noh hati apa nukul akta bas asuna bas kang hati tuh naik ini pun pasta noh hati payu mo contoh nih noh pakai nah ini kak lah ya contoh noh mama ikan nama ini same question nona video kerja yang baik lu download tuh ngomong channel mau YT studio no update kayak bama ham ya mancat official noh hati cuma kayak payu pakai apa nasi aja xem kebang mah baru nih aja apa baik kunung ya tuh channel kuno efek payah mau demonetize song ya kok bisa tintik tanah emang kuno mana jangan ikut coba sih kun tapung habis ini bisa nih update pun tano paksa YouTube dong kuno aja update kayaknya di clear search kayak apps habis update kayaknya di YT studio no atin so amai update kai ba kunung ya apa phaya 24 घंटा पुंग्या सा बिनि सति बथिंग या म YouTube no hati na thikeri nai mo kaisa work system